This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Uba Bibek's aim, SP East Castles District, have a Pentep Shikilar Patai Khubor, Janmit Karadrik Julie or Jobson, Long Bo Raj Singh Kushwaha, Patrick Julie or Jobson, Ula Punik Sonam, Bthah Bakan Pun Ïing, but Ong Baglasha Kidnap. New Hepulip Long Bagajing Pun Raj Singh Sonam, Kade Hadin Bula Khubor, Bo Tour Guide, Uba Albert Pri, Ïing, Lagot Shinrang, Gibay Lang Big Shijor, Hakajinki no Nongret Shamolakat, Hakstep Art Flight Trek with Jamang Jobson. Kanekla Pulong Raj Singh Bantiang, but Kanekajing Pa Chunguru. Kalalampar si kajing mi perthai ke Sonam maka steps niya kandai trek Julie or Jobson, Banpur yun men but Shakem na Varanasi Kasipur National Highway, Khubor Archteng ben step. Iya ka Patrick, Meghalaya Police Team, Artli kini kinhon, ka Meghalaya Police poishat he. Hadin ula Shakem u Akash, ayo Khubor u Raj bala Shakem hite ki priyo bami tho, baki phong civil dress. Di u Raj ula shuong no yaka. Hakajing panic dulu, uang ba, sulit kalau nu jika uang ba pala syarab abor, baik uang bakadan kami jiarab tanggung ta. Ini kaklempoi perkat ba hakatu kesnihi kandan kania ka operation syati hakini ti atli kecila. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya